Is-sit elettroniku servizz.gov.mt li joffri servizzi governattivi ġie aċċessat aktar minn 300,000 darba fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Fi statistika maħruġa minn servizz.gov ġie nnotat kif il-Freephone 153 irċieva ftit aktar minn 200,000 telefonata bl-akbar numru ta' mistoqsijiet ikunu dawk relatati mat-taxxi. Barra minn hekk, iċ-ċentru li jipprovdi servizzi relatati mat-taxxa ġie aċċessat aktar minn 10,500 darba fl-istess perjodu. L-apps diġitali provduti mis-servizz pubbliku tniżlu aktar minn 11,500 darba, filwaqt li l-app Covid Alert Malta kienet l-aktar waħda popolari bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena. L-indirizz elettroniku servizz.gov.mt irċieva ftit inqas minn 14,000 email biex bekk f'Marzu l-Aġenzija rċiviet l-akbar ammont ta' emails. Fi frar li għadda l-Aġenzija Servizz Pubbliku rrilokat iċ-ċentru tekniku li jipprovdi servizzi relatati mal-familja fil-Belt. Matul l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, iżjarat fi 22 ċentru tal-Aġenzija laħqu ftit inqas minn 68,000 żjara. L-aktar ċentri li kellhom żjarat fihom kienu dawk reġjonali li jinsabu fiż-Żejtun, il-Mosta u l-Ħamrun.